Pini nijang Karbi anglong hamren rongbong ronghang rongarak Karbi Recho aphan Puthot kayamang asaya teng kapachiklem tu pemeji aphan Arnam Pharo tum hovang kipi pontu. Kedam tang jang mi poni phai hiniarni Karbi Recho Ramsing Ronghang aphan son krehini ke chok chalam thia teng pen Arnam Pharo tum chingwai chingsai si pasun pontuklo. Lapen pini ni phai trok siar ni bangke Arnam Pharo tum pen chingwai chingsai thusi Puthot kai teng kayamang ason si Karbi Recho aman bat pontulo pusi kathar bura Ramsing ing ti kathara hin pen pherang ke phan pachini pon. Lapen non ke wang ji hot setami Puthot kedam tang ason choklem thu pulote Recho anghoi pen pedam vek nang kokpo putaning jepon. Non Arnam Pharo atum hukum ner kep ki piateng si do thak nangji puta kathar bura Ramsing ingti kathar pen pachini pon. Hamren pen Bidiaram Ingleng Karbi Daily News. Kopi polo lah plot ke. Hala ka Ronghang kali tu. Ini sa. Ya, kali awak siwai ta siwai una alo la pa ongka. Ujat pela. Ujat pik na penata. Kali mah. Abines se claim di. Business lo, langsung ke business boleh upide. Ni, para claim ke ni lo. Am selam ni pisar kon coba ya. Apa? Ada itu salah. Ni men ke sing tiga kathar bora lo dan RC jamipo tarik hini ada bagi li apor hut Ramsing Ronghang Karbi Recho bangkat kecuklem tu dam ke cokce ajo ini pasti padam rok lo jamipo tarik hini ada bagi li apor padam rok lo atau padam rok kan aphe bangkai ang par bangkai cingsai kadu kabe masih tumi jamipo tarik rok abangkai ceprai pon lo dan nalang ke cokce ke le anta Cukubir pokok langli cukubir pernah join di pangsi ini cuma mata intro dari situ kecing wai bom mahut purong hangat so penang kong lo bahaya tuh bang pinput marat tuh pan di putot di pusit ke perem bahaya dukok apa ini penamasi nang letu di tuh pan nang cingduk lagi pusi tuh hore bong tangkap haru po nang pacingduk lo nang tuh nang pacingduk det penapi bang si di tuh bang ke aku putot itu mungkin orang Karbi Recho pan ini tuh aku introduksi kaya tengamang kapachingni long ye pan ni tum introduce lo lati rat det apan tani tum pini yakong jami tarik trok pen malang ke kaya teng kamang ritual mapeman tu lo.